Rangatahi Haumanu, He haka tēnei a ngā kaiwhakahaere o te Kapa Haumanu ki te whakapiki I te hauora o ngā rangatahi mā te haka. In our society, we've been told, hey, shh, you can't be loud, you got to be quiet, But then at the same time, with the same mouth, they're saying, hey, don't bottle it up, talk to us. For us in Te Ao Māori, for us tangata whenua, that's why we haka, that's why we karakia, that's why we pao, that's why we karanga. Wauia, wairea, ki uta, wairea, ki tai, wairea, ki toine tapu. Ka hura tangata tai me tūra ki atu ki tangata uta. I te tau 2021, ka kōkiri hia tēnei uri o Waikato me Maniapoto I ēnei momomahi. Ko whakahokia ia te kaupapa nei ki tōna ukai pō, ki kirikiri roa. When we kōrero with love, and then also when you kōrero with love to someone, receive it with love. We thought that it was going to be like exactly how I left it. Everyone knew. There was kapa haka everywhere, te ao Māori everywhere. But when we came home from Nelson, it was exactly like Nelson. There were so many rangatahi, they were displaced, misplaced. They didn't know their whakapapa, or they just didn't feel like they had a connection to te ao Māori, or just didn't feel like, which sucks to say, Māori enough. He wāhi haumari tēnei wō mātou I ngā rangatahi ki te whakatuku tō mātou au Māoritanga, ki te whakatīnana tō mātou atua, ngā mahi a kuima, a koroma, ki te whakatīnana I tō mātou au Māoritanga me tō mātou atuatanga. Te kaumārua tau te pakeke a tēnei uri o Ngāti Māhanga a te ao Turinui. Hei tāna, e hikaka ana ia ki te whakahoahoa ki rangatahi ke atu I tēnei kaupapa. We kind of have the same mindset and personality. Ko te oranga tinana, moroto e te kapa haka e maha ngā nekehanga, he maha ngā kare aroto. Mai hoki ngā kōrero me ngā hua ka puta mai I ngā akoranga ia mātou ako I ngā waiata, ngā moteatea. Ki te whenua, e mangano, ki te whenua, e whakaropa. Ko Alice Ryan tāka o te tuahine a te ao Turinui, he kaiwhakahaere hoki ia o te kaupapa. He aroha nui tōna ki ngā mahi ahine rehia a tāne rore. Ko te whāinga pia mō oku teina kia whai rātou I te ara tika mā rātou. Ahakoa ko wai ahakoa ka haere rātou ki hea. Ko te tino whāinga kia whakapono rātou kia rātou ki tō rātou Māoritanga ki tā rātou tuakiritanga. It's like a space to be yourself in, and you won't get judged by anyone. Our main drive is kapa haka and making sure that we open those safe spaces for our rangatahi. Te ahua nei, kua kitea nei rangatahi ngā taonga I roto I ngā mahi kapa haka nei. No rātou te waimarie, he wānanga anō, kei tua. Te Kawa Paora, mā Aukaha.